Wara s-suċċess ta' tim Malti tan-nisa tal-futbol li l-bieraħ ġie promoss għal-Lig B tal-UEFA Nations League b'rebħa ta' 2-1 fuq il-Latvja, One News ħar reazzjoni tal-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo u l-coach tal-istess tim Manuela Tesse. Għalkemm it-tim Malti mar l-ewwel fi żvantaġġ kienu l-plejers Kayleigh Willis u Marija Farrugia li dawru telfa f'rebħa ta' 2-1, anke jekk punt wieħed kien ikun biżżejjed biex Malta tagħmel l-istorja u tispiċċa fl-ewwel post tal-grupp tagħha, din ir-rebħa ġabet sodisfazzjon akbar u prestiġju bla preċedent għal futbol Malti li paxxa lil eluf ta' partitarji preżenti fil-ground ta' ċentenarju f'Taqali u dawk li segwew il-logħba diretta fuq it-televiżjoni. Dwar is-suċċess miksub il-bieraħ, il-coach ta' tim nazzjonali Malti tan-nisa tkellmet b'mod pożittiv ferm dwar il-prestazzjoni matul il-kampjonat. Mal-mikrofonu ta' One News stqarreġ se tkun it-triq il qudiem fil-fażi li jmiss. For me, the players need to understand they are strong. Everything is possible, and we show one small country as Malta now are going to be league, and now are going to play with a very, very strong team in Europe. And so for me, is this the way they have to believe and they have to work to achieve what they want. Lil-Tesse staqsejnija jekk l-iskur finali kienx affettwat bil-fatt li fit-tim nazzjonali Malti hemm players li għandhom esperjenza vasta barra minn Malta. We have a lot of Maltese players playing Malta and they can play abroad, but they choose to stay here because they love their country, because they have other priority. For sure, who play abroad help because we have a lot of players playing in very top club. Fl-ewwel reazzjoni wara dan is-suġġess Bjorn Vassallo tenna li r-riżultat għad lil pajjiż kollu. Naħseb hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li għadet pajjiż kollu, xi ħaġa li konna nistennewha fis-sens li konninna niddominaw dan il-grupp mill-bidu tiegħu. Tfajliet tagħna kienu determinati taw kollox biex naslu għal dan l-objettiv. Naħseb illi l-mertu kollu huwa tagħhom tat-technical staff. Naħseb illi urejna illi konna preparati tajjeb, ilna nagħmlu progress fil-futbol femminili u nixtieq allura dak l-investiment kollu x-xogħol li bdejna li finalment isarraf f'dawn il-prestazzjoni u riżultati fuq il-pitch inkompluh għaliex naħseb illi dawn it-tfajliet tagħna ħaqhom. Fl-aħħar nett staqsejna lill-President tal-MFA jekk jaħsibx li t-tim nazzjonali Malti tal-irġiel jistax jikseb suċċess simili bħal dan. Tal-futbol tal-irġiel ninvestu l-istess ħaġa, nagħmlu ħafna affarijiet illi nemmnu għandhom wasluna biex naslu wkoll għall-objettivi li għandna Nations League ukoll bħalma kellna tan-nisa dis-sena li ġejja s-sena d-dieħla. U għalix li, għanamlu dak kollu possibli, perswas li l-skwadra ħadamel dak kollu possibli biex nerġaw ukoll nirrepetu dak li għamilna fil-femminili issa ukoll fil-maskili u allura f'sentej back to back jekk alla jrid nkunu għamilna żewġ affarijiet sbieħ ukoll għall-pajjiżna u l-futbol tagħna.